Radyoya denge gel, denge azadiye. شش گلانه 2025 سه‌شنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نواروجه ده پیشکش بکن دست بک چند سرنو چین ما پارێزێر ji bo çûyîna îmraliyê serlêdan kirin. Li serdana merasîma Sırrı Süreyya Önder de biryara têkoşîn mezinkirinê derketiş. Hesêdê du êrişên şaneyên Daişê şikandin. Macron ve li Paris'e Colanî kabul bike. Dubare dembaşkodarên hêjem dest bi berfirêyan û çên xwe dikin parêzeran ji bo çûyîna îmraliyê carekê din serlêdan kirin. Ji parêzerên Büroya Hukaya sed salê Rezan Sarıca, Raziye Öztürk, Mazlum Dinç û Faik Özgür Erol ji bo karibin müvekkilê xwe rêberapo bibînin serli serdozgerê Komaraya Bursayê û Müdüriyeta Girdika îmraliyê da. Parêzeran bi heman rengî ji bo dîtina müvekkilên xwe yên din ê îmraliyê Ömer Hayri Konar, Hamidî Yıldırım û Veysel Aktaş jî serî li heman saziyê dan. Daxwaza hevdîtinê ya parêzeran û malbatan tê asten kirin di nava dihan salan de kêm caran hevdîtina malbatê hatiye kirin. Herî dawî Sûriyekê adarê bi wesîleya cejna Ramazanê û di atmosfera banga dîrokiya rêberapoya 20 heftê Sibatê de hevdîtina malbatê hatibû kirin. Hevdîtinên parêzeran jî di çarçoveyê têkiliya parêzer müvekkil de hîn jî nayê kirin. Di çarçove heyeta îmraliyê de hin parêzer tevlî hevdîtinên mehên dawî bûn lêbele serlêdanên Büroya Hukaya sed salê birêk û pêk bê bersivkên hiştin. Herî dawî parêzer Rezan Sarıca û Nevruz Uysal heftê tebaqa 2019 çûn îmraliyê û hevdîtin birêber apûrê pêkanî bûn. Şîna ku Dem Partî û malbata Sırrı Süreyya Önder li navenda Cemal Reşîd de danîne devam dike. Hevserokên giştiyên Dem Partî Tülay Hatimoğulları û Tuncer Bakırhan rêveberên partiyên û parlamenter kesên diçin serdanê pêşwazî dikin. Parlamenterê Dem Partiyê Cengiz Çiçek li cihê Şînê Axî û Diyarbakır û Vefata Önder ji bo demokrasî û hemû civakan û daha yekem mezin e. Sırrı Süreyya Önder gelek tişt li têkoşîna azadiyê zêde kiriye û got em mecbûr nasnameya aştiyê di şexsê Önder de veguherînin kareke aştiye civaki. Çiçek herî dawî got ve şartına Önder'de hemû civak amade bûn û danê xuya kirin ku ew aştiyê dixwazin divê ew civak bi berpirsiyarî civaka demokratîk daxilî pêvajiyê bibin. Divê civak xwe birêxistin bike û xwe dilê xeta çarêserî û civaka demokratîk derbikeve. Em dikarin bi rêbaza Önder li vê xakê nasnameya civakî aştiyê bi ser bixin. Akım Birdal got ve tecrit rabe şertu merç bê serrastkirin serokê rûmetê îhade Akım Birdal derbarê pengava çarêseriya pirsa Kurd axivî got ji bo gumanên li ser pêvajoyê bên rakirin divê tecrîta li ser Birêz Abdullah Öcalan bên rakirin mecbûrê mercên jiyanê wî bên serrastkirin. Birdal got ku di ser banga rêber Abdullah Öcalan re du meh derbas bûne hîne dewlet û desthilatdariyê gavek şember navêtiye. Hemû beşên civakê li banga rêber Abdullah Öcalan xwedî derbikevin û daxwaz dikin ku devlet gavan bavêje. Li banga Birêz Abdullah Öcalan de çar navnîşan hebûn, yek PKK bû ku yek jî desthilatdar bû, yek parlamento bû, yek jî muxalîfeta civakî û siyasî bû. PKK gava vê çek bêdeng kirin, lê dewlet çek bêdeng nekirin, desthilatdariyê ji gavek şember navêtiye. Divê mînakên İrlanda, İspanya, Afrika, Başûr û Kolombiya li ber çavan weregirtin û dewlet û desthilatdarî erk û berpirsiyariyê xwe bînecî.
MT Kuşina Sırı Süreye Önder Bidominin pişti vefata endameşande İmraliye Dem Partiye u Sırı Süreye Önder Dem Partiye ile hemur yextinen koyen bajer u navçeyan şindani. Lavaya Dem Partiye Ahmedeji şin hatedanin u gelek valati çun serdane. Valatiyen çune serdane diyarkerin ku MT Kuşina Önder Bidominin hedla baran diyarker ku mirina Önder jisem süre hatta İstanbul'e ji Kurt u Türk u hemu kes anina bahe veriya ayştiye vekiriye. Nurettin Temizci ku ji gelek Kurt re gelek bu Ali Kard ve em Kurt diriya vide xebri xislim bikin u serkeftine mi soger bikin. Endama mesana vendiya SP Beycan taş kranji gut meligel önder gelek xabat meşandan yek juvan ji berxedana geziye bu. Dve emli mirate u tekoşina wî xwedî derbikevin. Hevserokê DPP Amedê Ahmet Doğan jî got Dugut ez gelekî dixwazim ku gelê Türk li Tirkiyeyê da keve kolanan û bibêjin bi alaya Türk danekevin kolanan û zilmê li xwişk û birayê me yên Kurt nekin. Ev gotinê wî bandoreke mezin li min kir û her di bîra min de ye. Cîgîra serokê giştiyê DTK'de Abdulhay Akumin jî got hebûna wî ya divê pêvajiyê de şanseke mezin bû mixabin me wenda kir. Reşîd Koçeroğlu jî got ez bi zarokan re zarok bû ew bi zarokan re zarok bû û bi jinan re jin bû bi kalan re jî kal bû bi ciwanan re jî ciwan bû ew hevriyê aştî û demokrasiyê bû em wî bi rêzdarî bibîrtînin. Rabia Teş bertek nişanı bicihkirina kamerayan aligirtike hakke çavê dimîne got ev kirineke verûmete tundiya psikolojik dikin. Kaça min ne sala şu zindanê dayê sürekli şu wayê surgun dikin başka zindana ana li İstanbul Bakırköy'ê roja pêşembe li me geriya got dayê got li vir dera got pir zêde bi ser me da têne got hanîne ew kirinekî kamera dane ber derê banyo û lawabê got em nekarin tikevin banyo netikevin lawabê em nikarin got em rahatsiz dibin got me gotiye em qebûl nakin me dilekçe daye me dur me gotiye tişkî awa naye qebûl kirin viya bêrûmetiye viya tişkî nexweş e gotiye hûn hev dibînin bira em jî we bibînin. يعني دفيا دا موان علاتك ولا تشتي عوابك موان علاتك يعني ام ايلان كرم في تشتي قبول بكن زارو كيما الويداري دنگ بكن الويداري شو يفازا يجار كي شوطان حجره جزاسي شاش حب قواريه سورك لي دبن حجره بدنگ جي دمينن نجا في تشتي بروماتيت كن ام چاوب كن برا دنيا زانبه او خاصه بيسلقه ما هي كسيد بانيو ولابي يعني قمرك تخصيكي يعني دویا دا جی دا تشکی عبرت وزامه برادن گره تمامی دنیای برا بجن وی پیسلقا و يعني دبین بارش سورجی درن ایسانت کشن دبین بارش سورجی شر دوام دکه دبین بارش سورجی سر زندانا پسیکولوژی شدت به یا ام بجن که تشکی جویا مصر دا ایه تشکی ام قبول نکن تشکی آوا Zindanên Dewleta Tirk bi hezaran girtiyên nexwe ji bo bên dermankirin divê werin berdan. Li desthilatê AKP li şûnawan derman û tedawî bike ji bo nayên berdan her tiştî dike. Rêveberiyên zindanan bi hincetên keyfî berdana girtiyan talûq dike. Girtiyan nexweş Aynur Eplî jî yek ji wan kesan e. Ew 22 salin di zindanê de û 12 salin di ser wê de tomar heye. Tevî nexweşiya wê jî berdana wê evcara duduyan e tê talûq kirin. Aynur Eplî niha zindana Şakrana İzmir'de. Laliye'den rojnamavana girdi Reyhan Hacıoğlu der hakkı zaten zindana wane namek jajansa Mezopotamya reşan. Reyhan Hacıoğlu baledik şineser revşa girdiya bina ve Belma Nergis u dibeje polis anlı zindane işkenceli Belma Nergis ker. Lehemberi ve Belma serledana suç ker letu encam derneket. Ciber derben ledinge ve ye rast xistine nikare baş bemeşe u eşa ser çave ve ustiye ve jid dome. Jibili perskereken tendürüste yen jiber işkence perskerekeke ve ya ali alerjiye jiheye belma evsaleke zindanede u jibo nexweşxaneye gelek caran serledan kirele ev daxwazen ve her car ten red kirin.
Girtiye bi nexweşiya giran Yılmaz Nayeberdan tedaviye wî te astem kirin. Nedim Yılmaz li girtîgeha Bolu tîpa fê tê girtin. Li gorî rapora endoskopîk û sala 2024 hatiye amade kirin. Bi nexweşiyên gastrît, ülserê, bronşîta kronîk ketiye û ziravê wî bi enfeksiyon bûye. Li gorî danên îhadeyên sala 2025 li girtiyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê 1412 girtiyên nexweşene û rewşa 305 ciwan giran e. 230 nexweşên girtî jî nikarin bi tena serê xwe jiyana xwe îdare bikin. Nedîn Yılmaz jî yek civan girtiyên bi nexweşiya giran e û berdana wî ji aliyê desteya çavderî û îdareyê ve heft mehên tê talûk kirin. Diviya bû Yılmaz di 25 Tirmîha 2023 bihata berdan lê desteya çavderî û îdareyê bi bahaneyên keyfî berdana Yılmaz asteng dike. Parlamenter Dem Partiya Nevruz Uysalastan talûkkirina berdana Yılmaz xist rojeva meclisê û got desteya çavderî û îdareyê berdana girtiyê siyasî bawekê keyfî asteng dike. Mahsume Şedal Pürtüka Helbestan ya dara ku çûkên xwe wenda kir nivîsî. Mahsume Şedal li girtika Jirana Şakranê girtiye. Nivîskar Mahsume Şedal derbarê Pürtüka xwe ya Helbestan de bersida pirsên ajansa jî nivîsê. Mahsume Şedal dibêje tevî ku em di nava çar dîwaran de re jî em têkiliya xwe bi civakê re wenda nakin. Helbestê min ayîdê jinan e jinên ku bêhtir ji nîvê civakê her dem bi zihniyeta hovya mêrê serdest rastî her cure êrîşan te. Rêbera po cewhera jinê derxiste holê û egoya mêrê serdest mahkum kiriye. Ji bo wê jî divê jin xwe bigîne asta pêşengiya pirtûk û avakirina modernîteya demokratîk mîsoger bike. Ji bo pêkarina vê serkeftinê jî pêwîstî bi perwerdeya li ser esasê zanist jinê ku weke jinolojiyê tê binavkirin heye. Masume Şedal herî dawî dibêje zindan cîhaneke 24 saatan tê îzole kirin. Ji bo wê jî ji bo azadiya fikir û hestan sebir têr nake divê têkoşîneke bênaber divê. Masume Şedal dibêje min dara ku çûkên xwe wenda kir û bandora ku rêbertî di hevdîtineke salên berê de kir bandor li min kir bû nivîsiye. Rêbera ku dibêje ji ber ku dara li nêzî me hat birîn çûk nema tên û em dengê wan nabihîsin. Ev mînak bi tena serê xwe rastiyeke ku tê de wateyên kur îfade dike. Girtîgeh ciyên ku bi hûrgûlî hatine çêkirin ji jorê ji ax û av û daristanan dûr in. Lê berxwedana nifş bi nifş bi êş jî be dawiya jiyanê û mirovan nîşan dide. Têkoşîna ku bê bûyî rastiya me ye û gelek nirxên giranbiha ava kiriye. Li gundê Çemxeyê Colemêrgê welatiyên gund li dijî xebatên lêgirina madenan çalakîdan dest pê kirin û dan zanin ku ew ê destûr nedin xwezaya wan were talakirin. Sebebi kombinaya emel veri kombina cumaatal peş mehun binin. Sebebi de katil kirna doğaykiye ya gündemeye veki hun binin. Evi mirovivi madenci ismet gelmez. Ne boma tıraş ilaya, ne boma biçenek ilaya, ne boma ava hayvanı meceva xad zih ilaya. İşteki bu bir memleketi pelit evi mirovine ilaya. Gün reket biçit bona gün diyat alana biçitena biçeneket xwa bidrutin. Biçitin darit xwa bixolegden, biçitin giyay xwane pazı xwa kirini. Bütün vi araziye hakkı işgal kirin. Herkese bilapı bizanit de ye işgal kiri. İşdarı bigire. Biçenekeyi bigire, araziyeyi bigire, hayvanı keramne bigire. Küt iş bovi gündini helaya. Sebebi bir milleti evi huni binin pişme. Vere kumbuy. Kabul nekemeke diyar etken. Kabul nayken ev günde bete işgal kirli. Kabul nayken günde vabeta talan kirli. Kabul nayken doğayı vabeta talan kirli. Da fazlama herkese ve kombinandır, vere kumbuy. Kesek hem kabul nayken. Hududiyet günde xwa. Ne ser erdi, ne bin erdi. İnsan doğayı mı katil kerdin. Ne tıraş eki, ne bin eki helizi, ne bin eki diyay. Herkese bilapı bizani sebebi emin verir kombuy. Emsera verir kombuy. Ev insanı tecihemi bu günde xwa kabul nayken. Biz köyümüzü koruyacağız. Bizim geçim kaynağımızdır. Ölene kadar bu köyü savunacağız. Herkes bilsin.
قصد دو ایریشین شانین دایشه شکاند نوین راگاندنا یا قصد درباره دو ایریشین شانین چتین دایشه یل سرگوندوار رشوات دیرا زوره دا خویانه کنویسکی وشان دا خویانه ده اف آگاهی هاتن پار بکرن دو روژا دویمین ده هیزر ما ایریشین شانین رخصرا تروریست دایشه یل سر نقطه و بارگین هیزر ما یل گوندوار رشوات دیرا زوره شکاندن دوشمه هیزر ما هیزن سوریه دموکراتیک دو ایریشین شانین رخصرا دایشه آ تروریست آل سر باجارو که زیبان و شیهل این گوندوار رشوات دیرا زوره تک برن ایریشا یکمین ایوارا دوشمه سیشم لدیجی نقطه که لشکریا گیردای توغایا زبانه و هاتیه کرن شانه تروریست ایریشه ده چکن رپگه بکار آنیه ایریشا دویمین در همان وقتی ده لسر نقطه هزلمه یا لباجارو که شیهل هاتیه کرن دوی ایریشه ده شانه تروریست بیکسی و کلشنیکوف بکار آنینه شروان علمه برسف ده هر دو ایریشاندان و شر درکد ده انجام دربین هزلمه شانه نچار ما برون ده هر دو ایریشانده توز را لهزلمه نبونه لهند تروریستن ایریشکار بریندار بونه هجمارا وانجی ناتی تثبیت کرن هزلمه تقصدکین که تکوشینا لهمبری شانه رخصنا تروریست دایشه تکبرنا ستارگهن و رزگارکرنا هرم و جیهان جبله و ترور وان بدومینن لدورین جدایین سوریه ده 24 ساعتین داویده 8 کساتنه کشتن سازی چاودریا سوریه مافه مروان سهره لسر کشتن لهرمن داگیرکری راپور کوشان سهره راگاند گل دورین جدایین سوریه ده 24 ساعتین داویده 8 کساتنه کشتن لگوری راپور لگونده زفارینه یا روجاوی حموسه کسک لپیشیا مالاخه جالی چکدار نناسوه هاتیه کشتن لهرمات تل آلگوندوار شامه که چکا 15 سالی دما بچکا برای خود لیز جانا خوش دستایه لروشرات باجارو که خان انربه ین گوندواره خونه تیرای شوانک جبر تقین ماینه که برماهی شهر جانا خوش دستایه لهرما اشرفیه لسهنایه یا باشور روژاوی شامه جی دو چکدارین خوجهی دشهر لدیجی هیزن آلیگیرن دسلاتا شامه ده هاتنه کشتن لشامه جی جنازه آجوکاره کی تاکسیه یه جتاخا ورد لنخوشخانه میواستا هاتیه دیتن لگونده خربه باز هایا یا باجار شروا یا افرینجی کسی که جبر تقین ماینه که برماهی شهر جارا خوش دستایه لهرما جبیبات آباجار جبلی جی ده ایریشه که چکداری یا چکدار نناسته شینیه که هاتیه قتل کرد تبلیغ روشلاتا ناوین مجارا سرکه روزنامه عربی بو روزنامه العرب کل لندن تیوشادن راگهاند کو جواکا دورزی تبی هجمار اندامن خوین هندی کو جمیلیونه که در باس نابن جبر تیبتمندیا و یا ایدئولوژیک هفگرتینه او د دیسیپلینن او دکارن هبونک سیاسی و جواکی لبنان و سوریه اسرائیل هوا بکن لگوری روزنامه بلاوبونا اردنگاری یا دورزیان لهرم نیزی هف مینا چیای لبنان جبل العرب گیرن گولان و کارمل بویا سدما آواکنا تورا تکیلین جواکی و سیاسیین دروی سینوران لی هفبندی نبو سدما آواکنا نیرینه که سیاسی هفگرتی جبر کو پولیتیقی مذهبی لگوری هفسنگین هرمی دوگهره روزنامه الشرق الاوسط جراگان کل هرم والهی که مزن هیه او جبار دسلاتا رانگراند که روزنامه الخلیجی هشیاری دا کو پیواجویان حال سوریه مترسی داره جبو ویجی شیروبه که وها کریه جبر عشیرین هرمی ایریشن بردوام ین اسرائیل هبونا کومنت تونترو و مذهبی کو آگیر شهر لدورین وکی لاسقیه ترتوز جرمان و سویدیه گردکه روزنامه الخلیج بانگا راوستاندنا ایریشن اسرائیل دیکه و دبیجه دویلدیجی فیتنه کو اولکاریا نتویا عربان دخه ناوا مترسینه کاره که جدی بکرن ماکرون ولی پاریس جولانی قبول بکه لگوری داخویانی قصر السی یاکو جعف پرکر احمد اشهر کو پشت هلوشینا بشار اساد بود اسلاتار و سردان خویا دسپیک یا اوروپا ل پاریس بکه جالیه
Emmanuel Macron ve be peşwazi kirin. Heman çavkanî diyarkir ku Serokkomarê Fransayê wê ji bo avakina Sûriyê ya hürmetê nîşanî hemû pêkhatiyên civaka Sûriyeyê dide server, aram û azad dubare bike. Serokkomariya Fransayê ragihand ku ev civîn dewama soza dîrokiya Fransayê ya ji bo Sûriyeyane ku demokrasî û aştiyê dixwazin. Serokkomarê Fransayê di destpêka meha Sibatê de lîderê Demekiyê Sûriyê vexwend bo Fransayê. Dawiya meha adarê ev vexwendin bi şertê avakina Sûriyekê ku ji hemû pêkhatiyên civaka sivîl û mûsûgerkirina ewlehiya welêt ve hatibû girêdan û hevdîtinên destpêkê yên divê çarçoveyê de erênî hatibû nirxandin. Beli godan jemenûçê nîrû pêşkêşkirin ji bo godarkirina we spas ana xatirê we de miş.